Ni mihango ya gutheria taoni ya Kilgoris kaunti-ini ya Narok. Maabitha a ugima wa mwiri mari ihenya-ini ria kunina giko mwena uyu niguo kurwa na murimu wa kuharwo gatema uria uigite mioyo ya aikari a guku hatika-ini. Mikawa-ini ino niyo andu mahurukagira na kurira, indi giko kiria kironekana handu haha nikio kiguciririe maabitha a ugima wa mwiri kuhinga mikawa itanyihire 30 taoni-ini ya Kilgoris. Juzi wakati ugonjwa ya kuharahara imeingia hapa Kilgoris, nilishangaa sana kwa sababu haisikie dawa ya Kimasai ile inaitwa Alkonyil. Haisikie kabisa kwa sababu hata ukikunywa hiyo dawa bado tu utahara tu, kwa sababu hiyo ni ugonjwa mbaya sana. Mwena wa Migingo bisha nota ino mai maya nimo marekwirwo gukorwo magicungiriria murimu uyu, indi ona thengia wa ugwati uyu aikari mathiete na mbere na kuhuthira. Mutumia uyu arataha mai ainukie mucii gwake ona thengia wa ugwati uria ungiumana na kuhuthira mai maya. Mita nini kuma haha ni githinjiro kinene taoni-ini ya Kilgoris. Thiini wa githinjiro giki bisha nota ino, indi aikari makoretwo makiriire bisha iria iri handu haha gwa kahinda karaya. Maji hii ya hapa ndio inatumika kwa kuosha nyama hapa. Nyama inatumika kwa watu matajiri sana kama OCS, OCBD wanakula nyama hapa. Maji ni ovyo tu, unarogota mahali yoyote, kichinjio, mtoni. Hiyo mtoni ndio matisi inawekwa, mariwesi ya watoto, matagataga. Niguo kugeria kuhurana na gutherema kwa murimu uyu, maabitha a ugima wa mwiri mekinyitie nginyagia githinjiro-ini giki na gukihinga. We want to tell our people that we are doing everything that we can to make sure that we contain the situation. Also, advise to our people that if you see anybody that is diarrheaing, that is weak, that there are certain symptoms, please report to the hospital. Murimo uyu wa kuharwo gatema uthiete na mbere na kugwatanio mwena uyu, na gukinyeria riu andu 51 niyo monanitie dalili cia murimo uyu. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Francis Garuya.